Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kameghalaya Professional Boxing Council kalapan kup buram yu rang yakura ke jela ushan borlang marbanyang ubalala ban penpaw ke jingtebet ha kerensan yakura jaga United Professional Boxing bala penong ke Indian Boxing Council. Ya kani ke jing penkup buram na penlong ha kakat kendai terik unai luar arajar arpulai ha apa shalom boxing hall ke bahanong ksek ha kebalaya danlang o finance secretary ke KSU apa shalom baru balong ru assistant organizing secretary ke seng KSU sengkmi usamla hopeful born el maunai kum ukongsan usamla shngan lang soklet president KSU apa shalom haringkat ke jinga danlang kinong inam kete ke senjong ha ke jinga kun kebalalong ha kakat nriu trek konong ba dali utai urang ya kura ke jela ulala ban penyakat persya yau Adil Rajesh Kumar Singh ubana Maharashtra ha ke kerdan ya kura jangka super flyweight sanpuar kilo Adil Rajesh udai urang ya kura balabat ke kerdan besar hapo India haga bantamweight katba ushan borlang udai balabat ya ke kerdan beningkong ha ke super flyweight dangshan ha ke sengi rakhi lat luat keri India ka bah nyopun riu ha ke khat santrik unai lar menta usnam ushan bor ubadai ukun jokokong sip lenda marbanyang basa pedeng snong umlingka ka bah apa shalong ulala ban pendim yu prasad kat nur ha ka super flyweight sanpuar kilo kumba kapau kani kalong kasian basan kabau laki ransan ha ka professional boxing nadu bula khurjing job ha ka marine pro boxing promotion house nam arajar arpuar kabalalong ha Mumbai kat bau laya khat pat lai sien ha ka professional boxing kabalalong house nam arajar arpuar bat arajar arpulai ha Manipur nakalang kita ginong yalam ka seng KSU lambat ginong yalam ka MPBC kilapan pau ka jing snowman lor ka jingla ban yale kai bha ushan borlang ha ka te ka ransan ya kura ti kumta kila kentu bat amin sim ya lambat ki wei kirang ya kura mekinang ai tre shitom khanam kinang la ban nang kiu shaprang ha ki kamele ka jongki badru bikin yo ban khet yo so ka jingjom shu ushan borlang mar banyang ringkat u yarap bor sing kharbani bat u Elbin Rani ket pen khre ban ne shimta sasha Gujarat ha ka arpu sautri unai luar arajar arpulai ushan bor une khun persya yo Madan Pratap ubana Visakhapatnam Andhra Pradesh ha ka flyweight katbau yarap bor sing une khun persya yo Devavat Anil Kumar ubana Hyderabad ha ka kerdan yakura jam ka bantamweight sanpulai point san kilo baru Elbin Rani une khun persya yo Salim Khan ubana Jammu and Kashmir ha ka kerdan yakura jam ka featherweight sanpunyo kilo KSU ai sempat ya sama namanya bulan jauh sen bulan mau sen bulan di kena smart posting praktis betul kita mau tidak kai kalau orang sih buat kijing job apa di state dari ki national ki zone itu mentah katong dulu lah poin sana kawin buat mentah bandit kai juga professional boxing lawan kai kalian di Manipur di Mumbai di kerja ini
Banai bak dat dang syok jinjok boleh kai po Delhi hak santrik bat kumjuru lek biang ban simenta biang kan trik September po Delhi ti mulai kundu bat opening ju di international boxer tu badina po Adil Singh di po Maharashtra ti kajina kaju belum bitnat pada kajina kaju loyo nak dakan draw kimla yu kalau 50-50 ti ka kayu yo draw tu sini ti unmut ban nak lang jumusan bolang sai un lek kai biang so alpha trick untuk fight po gujan ti ka fight ju belum min event fight tu sini ti yang nak sekian murah jinjok ti nang lang di MPBC ni mut ban kup buram itu maka jing stage dong itu te ka thong jungi lu ka ni ka professional boxing council ni kwai lu ban pelong ni ka professional fight po stage jungi daga ni pelong ni ka professional fight ni hapan athlete lu pada Indian Boxing Council te tengah tai kan sinyo na ka jing athlete po Indian Council te la pelong ni teman laring ngadak kita pro tingin sa pois ta ko ini kena kita duduk sau progresi kila wan pada seno kilang bagian praktis ha ini yo dia ban ban coach ki ne ban guide ki gunu bagian la ban coach itu kita kadang bagian professional boxing Buram sama Shanwar awan ini ka institution New Delhi mo ningkong exception supaya mo play no puno thao lapala iki piwe bagini dalang ni bangilum lang ni sakhi ini kasih berkerpang sini berkemau buram bagin kemau bangsa kemau i kadang kayu jumi berkhamtam dari budget beriu nangi tristom baru ngatrai pi ba justru oleh ucat kilawan sedang delap kerja beriu jumi di komipet mikran bidi drops kanung isyak kai menpet bakanung isok ki isnai kilong yang beri kemik pa di bangat gitu de tentu patunit palupa ketika cekale kai ni lak kring sipun kena bagian negeri jindi senior bat nak kalian jumi keseng ki isu ni berboy kumra depan pernah bagi na benar ma pusat trucks mitba nak kalian spesial lu penyanan ketiga kaman ketika dia nun na mentek kam nu hiru penduk cakno ini tahu senior udah uji merah, kipor, pemintip di mana, kali kipor, bentuk jurur pemintip, mereka istru pada mereka taktik, penuh pentren di kaca pada macam ni. Di tangkiri kita kenyan, kedok kemudian kita sinti sama syambok berpenyang, pinang tristom, pinang lah susu berpoin, syakatang berkamtam, pinang pi berluksat berpah, antak ikon semua. Bên công đua ai cũng play nông đua thao bật juru yang sen ba MCM tamsal di ba MCM motor apa ai kamu ni opponent di player international te wala kataru pada itu kata-kata long ngata pada sana long siru mengenai lakar betul long kon injury no ketikian tengah kon lakan cai nong masuk kon push kemaru nong aja jadi dia ini ji kun apo absotrik de tai dong ana pesangnya kajing job hi kon pala ya ka entah ri je beriu tang apa ai nora ya kana burung ta kini game te ngilayo setiap kam biang pot layo hi ban kam petes ba kerman ni ban penjab ni ni baru kala sini re dan kerman pada kai agar ka sin bar gitu kerman ni penjab dia ke job